Lijepi pozdrav i na 4. Back Together Summitu. Drago mi je da mogu biti ovdje još jednom i razgovarati sa relevantnim ljudima o mnogim zdravstvenim izazovima i problemima. Ja sam Petar Štefanić i u idućih 45 minuta bit ću vaš domaćin. Razgovarat ćemo o depresiji, odnosno o mentalnom zdravlju. U posljednje se vrijeme u javnosti sve više govori o tim problemima, no sve više pojedinaca, takozvanih javnih osoba, govori o tome, svjedoči se i kroz društvene mreže, no stalno s druge strane se naglašava da je to područje još uvijek stigmatizirano, da je svojevrsni tabu. Eto i mi ćemo u idućih 45 minuta, kao što sam rekao, probati razgovarati o tome sa onima koji imaju iskustva s takvim problemima. Za početak predstavljat ću moje goste. S nama je Tena Sakar-Vukić, glumica, influencerica, sportašica. Jesam te dobro Tena predstavio? Je, i majka. I majka, dobro. Dobrodošla. Tu je i moj kolega, bivši, ili ne mogu više reći, ja i on smo bivši novinari, Vojislav Macoko. Vojo, dobar dan, dobrodošao. I s nama na kraju, ali ne najmanje važno, profesor doktor Darko Marčinko, psihijatar. Kakav bi ovo bio razgovor, a da nemamo i psihijatra s nama. Dobar dan, dobrodošli. Hvala na pozivu. Evo, za početak krenut ću, dogovorili smo se da ću biti na ti svojom i vjerojatno i Stenom. Doktor ipak će doživjeti ovoga persiranje, to je tako. Pa oni imaju ego koji to treba ispoštovati. Ne, nije zato, nego kad je neko profesor ovoga, onda ćemo ići tako, nego da pitam Voju tebe, nisam te vidio Voju dugo, sad smo se vidjeli prije ovoga, gdje si, šta si, šta radiš? Bio si novinar, više nisi koliko novinar? Pa već 3 godine nisam ništa napisao. 2 godine sam proveo u krevetu u depresiji, a sad sam godinu dana u jednom trgovačkom lancu, prvo na guranju kolica i sličnim stvarima, sad sam malo avansirao pa sam skladištar. Evo, zanimljivo, negdje sam vidio na društvenoj mreži, bila je neka tvoja objava da čujem i uživo kao netko ko se bavio tim poslom i koji je prošao kroz probleme depresije, o čemu ćemo pričati. Je li to utjecalo na tvoj životni izbor ili kako bi to sad se povezao? Ta promjena je mene spasila. Ja sam doživio veliki burnout u toj profesiji koji nije toliko rijedak, ali se o njemu manje priča, ali kad sam prelomio u sebi da više neću biti novinar, krenulo je na bolje. Dobro. Ovo je zanimljivo. Da čujem sad onda tvoj osobni pogled na ovo sve o čemu ćemo mi danas razgovarati i prije svega ovo što sam u uvodu rekao, a to nam je glavni dio i neka zadaća na ovom summitu, da pričamo, osvještavamo i komunikacijski probleme zdravlja. Dosta se u zadnje vrijeme priča o problemu depresije. Ti sigurno si pratio i mnoge ljude koji su izašli s tim vani i sam si izašao vani, pa me zanima kako gledaš uopće na medijski tretman ovog problema mentalnog zdravlja. Pa, ja bih rekao da čak medijski tretman toga nije loš. Govori se o tome, ljudima se pušta da kažu svoje iskustva i tako dalje. I mislim da se dosta dobro to pokriva. Međutim, kao i u mnogo čemu, kasno je. Prekasno smo s tim krenuli. Jer godine i godine zanemarivanja mentalnog zdravlja, koje su između ostalog, evo, i kod profesora Maščinka dovele i u njegovoj vlastitoj struci da je klinika za psihijatriju jedna manje bitna klinika. Na Rebru gledaju tako kolege koji operiraju i nemam pojma, pravljaju zglobove, pa im se dogodilo da izgube pola odjela nakon potresa. Čini mi se da smo prekasno krenuli s time, a imali smo priliku, recimo u pandemiji covida, svi su koji su znali nešto o tome predviđali da će doći do porasta mentalnih problema i propustili smo priliku, dok smo bili u lockdownu, ojačati kapacitete i pomoći tim ljudima. Dobro, pitat ćemo doktora da se referira na ovo, ali idemo čuti i Tenino svjedočenje, dakle malo kao uvod zapravo koja je tvoja priča. Ti si netko koje svoje vlastite probleme s mentalnim zdravljem na neki način komuniciraš preko društvenih mreža, pa me zanima ovoga za početak kao uvod da nam kažeš, da nas uvedeš malo u svoju priču. Hvala na pozivu. Ovako, ja sam još 2006. osjetila probleme s mentalnim zdravljem i da se nešto stvarno događa, neke promjene u razmišljanju i osjećajima i čak u nekoj strukturi ličnosti bi ja rekla. I ja sam potražila pomoć onda na Rebru. Tad je to sve bilo u nekim
počecima, ali dobro je funkcioniralo i sad to se uglavnom na kraju ispostavilo da imam bipolarni poremećaj koji obilježavaju faze i manije i depresije, a kada bolest miruje, nema simptoma, onda je remisija. I tako da ja već 17 godina bolujem od bipolarnog poremećaja, a zadnjih 5 godina, 4,5 sam u remisiji, prošla sam oko 10 hospitalizacija, šta kroz dnevne bolnice, šta znači baš u bolnici da ste cijelo vrijeme. I pijem redovito terapiju, vodim jedan uredan život, redovno idem i kod psihologa i kod psihijatra. Izbjegavam znači droge, alkohol, to je stvarno jako bitno i veliki stres da se znate dozirat i idem na taj TMS, to je transkranijalna magnetna stimulacija mozga sa jednom magnetnom zavojnicom, šta mi je uveliko popravilo kvalitetu života i skupa sa svim ovim faktorima drugima na kojima radim me dovelo jedno stanje da sam imam i svoj obrt, radim, nisam na bolovanju i mogu se i natjecati, biti majka i supruga i sve ostale uloge ispunjavati. Samo da ovo razjasnimo, natjecanje u kojem području? Atletika i orijentacijsko trčanje. Evo jučer sam trčala utrku Boroša, to je od Trga do Tornja. I dalje, znači, bez obzira na sve ove probleme, ta priča sa sportom je ostala ista, manje? Moram se dozirat. Ne mogu sad ići maraton trčat, ali mogu 13 km. Znači, recimo, moram biti realna i objektivna u svojoj bolesti da mi se ne događaju onda, ajmo reći isto, burnoutovi koji bi onda vodili u te teške faze. Tako da stvar je balansa i edukacije i samoedukacije i slušanja struke i samog sebe, jer ti često tijelo daje znakove ako ga želimo poslušati. Okay. Mogu prekinuti. Tena je jako hrabra. Lani sam je vidio iz publike, ona i njene kolegice su nastupile na državnom prvenstvu u štafetama. I to znajući da nemaju šanse, ali išle su u to i rekle, završit ćemo. Evo, hvala. Zapravo u ime Tene i ja zahvaljujem na ovoj pohvali. Ona će se vjerojatno zahvaliti, ali samo sad si mi dužna ovaj dio oko društvenih mreža. Dakle, na neki način se počela baviti sa pričom o tim svojim stanjima, odnosno pokušala si osvijestiti ono što uvijek kažemo da je stigma još uvijek u javnosti na takvim bolestima. Da. Tak kroz neko period kada više nisam bila toliko ranjiva i kad sam bila u remisiji, počela sam jednostavno pričati o tim svojim iskustvima koja su bolna, ali drugačije ih doživljavate. Možete objektivnije o tom pričati kad ste dobro i tako sam ja počela iznašati na razne, znači u raznim formatima, da li bio to vlog, da li direktno pričam u kameru, ja sam to počela snimati kao video materijal za društvene mreže, onda se iz toga je razvila cijela jedna zajednica ljudi koji me prate, plus određeni posao kroz medijske nastupe ili znači sponzorirani videi kao poslovne suradnje sa raznim brendovima, šta je meni znači što je bilo zapravo zanimljiva priča da je netko koji je stupio s jako teškim stvarima, znači da vi zamišljate vanzemaljca i da vi to kažete da ste završili u Vrapču na mjesec dana, znači prvo biti bilo strah, ja ću dobiti otkaz. A mene tu hrvatsko društvo podržalo u smislu, znači da sad ne spominjem koji su to firme velike, ali koje nisu uopće imale sumnju da ja nisam sposobna odraditi posao, zato jer imam tešku psihičku bolest, ako sam sad već u remisiji i mislim da je to jako dobra poruka svima da se stvarno može, ali je više faktora koji onda dovode do te remisije u kojoj mi možemo živjeti kvalitetni život. Ok, što je s tom zajednicom ljudi koji su tvoji followeri, da tako kažem, je li to na Instagramu ako se ne varam? Imam Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Threads i sve pokrivam. Se javljaju ljudi direktno? Koje su njihove temeljna neke... Ja bi vam trebala, znači toliko ljudi pišu da bi ja trebala sa profesorom Marčinkom sjediti, otvoriti laptop i sad bi mi trebali to čitati. Znači to vam je psihofizički nemoguće ako vam to nije, znači moj jedini posao nije da samo odgovaram ljudima. Ja ako vidim da je nešto kritično, ja onda odgovorim i ja upućujem na stručnjake, ako su malodobna djeca na školu i roditelje i nikad ne dajem stručne savjete. Mogu prokomentirati nešto iz svog kuta, mogu i prokomentirati kakav je meni bio lijek, ali to je sve, uvijek naglasim da je to individualno, da nije jednoznačno, nije jednosmjerno, nije linearno, da se na tom problemu treba raditi, ali prvenstveno krenuti od stručnjaka, a onda dolazi do problema kapaciteta. Bojo, evo, htio si Da, slično iskustvo imam. Kad je jedna od tvojih bivših kuća napravila jedan, po meni, lijepi prilog o meni i mojoj bolesti, počeli su se javljati ljudi, smatrajući im da im ja mogu pomoći.
ja im ne mogu pomoći, ja ih mogu samo uputiti, nađite liječnika, nije problem, ima ih dovoljno, nađite liječnika. Međutim, s druge strane, javlja se kod njih ono, a koji je tebi dobar? Ne samo lijek, nego ono, koji ti je tebi doktor dobar? Ne mogu ti ja to reći. Onaj koji je meni dobar, tebi može biti grozan. Da. Odlično, ovaj uvod je bio super da odemo do doktora psihijatra, nismo vas zanemarili doktore Marčinko, ovo je, ajmo dati neki generalni opis, možda i s nekim statistikama, koliko ljudi zapravo, imamo podatak koliko ljudi u Hrvatskoj boluje od depresije, možemo krenuti s depresijom, a da govorimo i o drugim problemima mentalnog zdravlja, jesu li to muškarci ili žene dominantno i da se referirate na ovo što smo sad ovdje čuli, na način kako se u našoj javnosti, u našem društvu tretira taj problem mentalnog zdravlja. Jasno. Kad govorimo o depresiji, onda je Svjetska zdravstvena organizacija vrlo jasno rekla da je ona na vrlo visokom 4., po nekima i na 3. mjestu po učestalosti od svih medicinskih poremeća. Kada je u pitanju uzrok radne nesposobnosti, depresija je u svijetu na visokom 2. mjestu. Dobro. Dakle, depresija zaista nije samo osobni problem pojedinca i njegove obitelji, nego je zapravo to i društveni problem. Pa je onda možda bitno, moram reći zapravo, Tena je krasno opisala svoj put sa pozitivnim ishodom, a to znači da je ona sada dobro. Isto tako Vojislav je spomenuo da je sada u dobrom psihičkom stanju. Meni je kao psihijatru naravno drago da iznose pozitivne primjere. Međutim, što je zapravo bitno za to mentalno zdravlje? Smatra se neke 4 komponente za svakog čovjeka. Prva je biološka, druga je psihološka, 3. je socijalna i 4. je duhovna. Šta to konkretno znači? Ova biološka komponenta znači da dio psihičkih poremeća ima jaku biološku osnovu. Praktički dio kroničnih psihičkih poremeća imaju taj neurorazvojni, neurodegenerativni put gdje osoba zbog jake biološke predispozicije dobije taj poremećaj. Ona nije dostatna. Bitni su i ovi drugi faktori, to su psihološki faktori. U psihološkim faktorima su vrlo bitni bliski odnosi. U djetinjstvu, kod formiranja ličnosti, smatra se da je prvih 5 godina ključno, su bliski odnosi djeteta sa roditeljima i drugim značajnim osobama iz svoje okoline i kasnije zapravo ponavljamo te odnose. Dakle, u odrasloj dobi svi novi odnosi su zapravo stari odnosi. U novim odnosima mi ponavljamo stare odnose. Iz tog ranog modela mi govorimo o istraživanjima privrženosti, znači privrženost djeteta prema roditeljima i značajnim. Do 5. godine, recimo negdje. Do 5. godine. Dobro. 3. dimenzija je isto tako vrlo bitna, društvene mreže su spomenute, to je socijalna dimenzija čovjeka. Čovjek je društveno biće i praktički svaki čovjek, i onaj koji sebe smatra introvertom, ima određene potrebe za drugim ljudima i za socijalnim odnosima. 4. komponenta, isto bitna, to je duhovna komponenta. Koji je smisao mojih smetnji, koji je smisao zapravo mojih medicinskih određenih poremećaja koje nosim, i ako osoba uspije pronaći jedan određeni smisao, njegov život može biti lakši. Zato je jako bitno, kao što su ranije spomenuli moji prethodnici, zapravo 3 stvari kad govorimo o prepoznavanju mentalnih poremećaja. Prvo je prepoznati problem. Vrlo često, primjerice kod ljudi koji zlouporabu imaju sredstava ovisnosti, oni to racionaliziraju i kažu zapravo da se tu radi samo o nekakvom trendu društvenom, nekakvom obrascu koji je zapravo društveno prihvatljiv, a zapravo se radi već tada na određen način tretiranju unutrašnjeg nelagodnog psihičkog stanja, vrlo često depresije ili bipolarnog poremećaja. Ili anksioznosti. Dakle, prepoznat je prvi dio od 3 bitne stvari. Drugo je imenovati. Kada dođe osoba do tog drugog stupnja, kad imenuje i kaže, evo ga sada, znači liječnik je meni zapravo pomogao da mi postavi dijagnozu recimo depresije, to je već velika stvar. I ova 3. razina je komunicirati i djelovati. Ako na te 3 razine našim bližnjima, našim prijateljima, bliskim osobama uspijemo pomoći, tada je velika šansa da će taj ishod liječenja ići u dobrom smjeru i danas ćemo se na ovom samitu sasvim sigurno sresti sa problemom stigme i dakle neistina koji su vezani uz psihičke poremećaje. Dajte mi odmah recite, što je, stalno upotrebljavamo tu riječ stigma i stigmatiziranost tog područja. Možemo li nekim jednostavnim rječnikom opisati o čemu se to radi? Sram kao kategorija. Dakle, da li danas još uvijek postoji ta, da tako kažem, situacija da je ljude sram reći da boluju od toga, za razliku od toga da boluju od, ne znam, slomljenog, što je rekao Vojo, ne znam, noge ili nečega. U čemu je razlika, mislim? Da. Zapravo stigma se bazira na neistinitim činjenicama.
Stigma je jedan oblik obilježavanja ljudi koji se psihijatrijski liječe i onda unutar te stigme dio ljudi smatra da se radi o poremećajima koji se ne mogu liječiti, koji se ne mogu staviti pod kontrolu. Dakle, u korijenu stigme su dva pojma. Jedno je nedostatak razumijevanja, a drugo je nedostatak znanja o psihičkim poremećajima. Danas znamo, dakle, psihijatrija i psihološka medicina kojom se ja bavim je jedna grana medicine koja ima svoje znanstvene dokaze. I znanstveni dokazi, dakle, rezultati ozbiljnih zdravstvenih istraživanja ukazuju da danas puno više znamo o tome kako poremećaje nastaju, da danas imamo puno veće mogućnosti ne samo za depresiju i bipolarne poremećaje, nego i za ostale poremećaje iz spektra mentalnih poremećaja. I ako imamo znanje, ako imamo razumijevanje, tada možemo jako puno napraviti. Dakle, temelj uspješnog liječenja mentalnih poremećaja je prepoznavanje i davanje na važnosti ovim znanstvenim činjenicama. Okay. Zato je jako bitno razgovarati o tome i tu mediji igraju veliku ulogu, jer mediji su ti koji mogu srušiti stigmu, mediji su ti koji kroz ovakve lijepe, ja moram reći da se ugodno osjećam, jer su i Vojo i Mojo i Tena dali pozitivne primjere. Dakle, to je suštinska istina. Znate, kad je čovjek u tešku, kad je u depresiji, on gleda kroz crne naočale i njemu se čini zapravo da je cijeli život i cijeli svijet oko njega crn. A suštinska istina da je istina nijansirana, da su životne spoznaje nijansirane, da nema čovjeka koji samo lagano prolazi kroz život bez boli i patnje. Boli i patnja su imanentni ljudskom iskustvu od pamtivijeka. Prema tome nije pitanje kako da izbjegnemo boli i patnju kao izazove, nego kako da ih prepoznamo i suočimo se s njima. Super. Evo Reagirate na stigmu. Kad sam prije više godina nego što je pristojno kazati na fakultetu čitao Goffmanovu Stigmu, nikad nisam mislio da će se to biti primjenjivo na mene. Međutim, na kraju je ispalo to da ja tu stigmu u društvu nisam osjetio od trenutka kad sam ljudima rekao da sam bolestan. Ne, dapače, recimo u Indeksu u firmi u kojoj sam tada radio, sad znamo zbog čega je sve bilo ovo prije što smo imali problema, uzmi si dovoljno vremena da svaki put dođeš sebi nakon nečega što ti je teško. Nije ti smetala ta opaska, recimo, sad znamo koji je bio problem. Ne. Okay, dobro. A što se tiče publike, oni koji su me mrzili prije, a takvih je puno, jer to je uvijek tako u novinarstvu, su me mrzili i dalje, ali su si dobili nekakav odgovor, evo zašto je on takav. Meni to jednako tako nije smetalo, ali postoji nešto drugo, a to je samostigmatizacija. Profesor Marčinko je lijepo rekao da je jedna od stvari koje su jako bitne, dobiti dijagnozu. Međutim, ja, a i mnogi s kojima sam pričao, su se počeli poistovjećivati sa svojom dijagnozom. Ja sam depresivac, to piše na popisu panela. Ja sam sam sebe stigmatizirao na neki način, poistovjetio sam se sa svojom dijagnozom. To sam napravio i šale ovaj put, ali dugo vremena je trebalo da pređem iz toga ja nisam moja dijagnoza. Ono što piše u simptomima, to nisam ja. Jednako tako kao što su drugi panelisti napisali šta su sve napravili u životu, gdje sve rade, koja su im postignuća. Da, na najavi sam vidio, uglavnom su neke titule, bio na tom sveučilištu ti si se isto malo našalio. Da, ja sam se malo našalio, ali iz toga što su oni napisali, iz onoga što sam ja napisao, pa onda uzmeš priručnik, klasifikaciju bolesti, ništa više ne možeš saznat o meni kroz moju dijagnozu, kao što ne možeš saznat o njima kroz njihove radove i postignuća. To je zanimljivo. Tena, kako si se ti nosila, sa tom pričom o stigmi, odnosno i ovo što je Vojo naveo, da li je tu bilo te neke autostigmatizacije isto? Znate šta, znači to sad kod mene već jako dugo traje, ja vam mogu reći da je meni bilo toliko teško, ja sam već sa 20 godina razmišljala da ne želim živjeti, nakon jedne te prve teške depresivne epizode u kojoj sam bila, taman sam punila zapravo iz 20. do 21. rođendan mi je bio i ja kad sam dobila tu dijagnozu, meni vam je to bilo olakšavajuće u smislu da ja znam sad neke daljnje korake
I uopće mi nije bilo bitno kako se to zove, niti sam ja to išla googlat, niti ičeg bilo baš 2008. na internetu puno. Ja sam bila u roku od, znači kak se prepoznala to bipolarni poremećaj u depresivnoj fazi, ja sam dobila antidepresiv koji meni za čudo već nakon 2 tjedna bilo bolje, inače 4 tjedna treba, i stabilizator raspoloženja. I za mjesec dana, znači, sam se već dosta oporavila. Tamo sam imala ulogu u jednoj seriji na jednoj televiziji, da ja nisam mogla vjerovati da vi prije mjesec dana želite umrijet. Znači, stvarno, najcrnije naočale kao realne. Ne ste nepotrebni, bespotrebni, jadni, nikak, da vam nije mjesto ovdje i da najbolje da vas nema, za najozbiljnije. I da sada, da kemija u mozgu se može toliko poboljšati, doći u balans, da nije sad vaš cijeli život savršen, ali da jednostavno tog prvog osjećaja bezvrijednosti i da ne želite živjeti je kemija uklonila, jer ste vi došli, vama su ti svi neurotransmitori sada u nekom balansu. Ja nisam, znači tu sam vidjela da je to čudo, bez obzira na sve nedostatke psihijatrije u smislu da se još uvijek teško neke stvari i dijagnosticiraju i liječe. Znači meni je to bilo spas, meni je to bilo. Sve ove 4 komponente koje je profesor naveo su mene zapravo, s tom biološkom komponentom su se meni već vratile u sve 4. Jer je to baš na biološkoj bazi, recimo, se popravila kemija. I naravno sad je to bilo izazova, ali ja vam nisam uopće imala osjećaj tada, niti autostigme, jer sam, znači u tom nerealnom trenutku depresije ja ne vrijedim. Ali to nije isto šta i autostigma, jer vi kad dođete, ajmo reći k sebi, pa kak ću, pa šta, ja nisam svoja bolest. Ko je meni to usadio, ja ne znam, nisam ništa čitala, ali ja sam tako, ja nisam svoja bolest, ja sad želim natrag ići na posao i trčati i ovo i ono i imati socijalne odnose zadovoljavajuće i želim ići na putovanje. Ja si nisam dala, čim sam bila malo bolje kemijski u glavi, ja si nisam dala da će mi ta bolest oduzimati život. Ali nisam to svjesno odlučila. Tek sam sad u 30-ima shvatila da ja nisam dala biti, ja nisam bipolarni poremećaj i ja nisam bipolarna. Ja sam Tena Sakar Vukić, ja patim od bipolarnog poremećaja. Ali ti je trebalo neko vrijeme da dođeš do toga, ili je to... Znaš šta, podsvjesno, nisam bila tog svjesna, ali podsvjesno je to tak nekak bilo. Ja nisam bipolarni poremećaj. Da, ali me bacala u blato. Da. I tu sam užasno patila. I kad si u depresiji i kad si down, imaš dobar izgovor, ja nisam ljen, ja sam depresivan. Da. To može biti ne izgovor, nego objašnjenje te situacije. Okay. Mene nisu stigmatizirali, ovo što ste pitali. Gledajte, bilo je tu, ona pije antidepresive, ali ja bi vam, šta pa reci mi, idemo s činjenicama, idemo s nekim znanstvenim pa to kaj piješ psihijatrijske lijekove, imaš određenu bolest. To nisi ti to. Ja uvijek ljudima objašnjavam, znate onaj let iznad kukavičjeg gnjezda, pa ide, to uopće tak ne izgleda. Ja sam vidjela uživo, mene su na Rebru pustili samo 1 sekundu da vidim EKT, to vam ništa nije strašno, imate anesteziologa, znači šta se više otvoreno progovara i šta više imamo iskustva, onda stvarno ljudi vide, evo pogledaj, ona živi normalan život i majka je. Ovo je zanimljivo sa ovom referencom na Let iznad kukavičkog gnjezda, koji je ovako veliki film i velika knjiga, ali neki drugi dio priče od ovoga. Recimo mi, doktore, ovdje je došao trenutak da zapitam onu standardnu distinkciju, je Letena spomenula lijekovi koji su je zapravo doveli na, tako kažem, entry level, neki na uravnotežu, pa onda idemo dalje. Uvijek polemika, farmakološki pristup, lijekovi ili psihoterapija. Rekli ste mi prije panela nešto da bi to trebao biti neki balans zapravo. Da, upravo tako kao što ste rekli. Dakle, lijekovi su vrlo bitni. Oni pokrivaju ovu biološku komponentu bolesti, da li se radi o depresiji, bipolarnom ili o nekom trećem poremećaju, i zapravo u dogovoru, znači, pacijenta i psihijatra se oni ovisno o stanju korigiraju. Ova druga komponenta liječenja je isto tako vrlo bitna, to su psihološke ili psihosocijalne metode liječenja gdje je psihoterapija ključna. I zapravo ta psihoterapija se bazira na odnosu. Što je sad, recimo, interesantno, gledateljima će to vjerojatno biti vrlo interesantno. Nedavno je završena najduža studija o sreći s Harvarda. Sa čuvenog Harvarda 1938. godine su krenuli pratiti ljude. 724 osobe s područja Bostona su uključili u tu studiju. Neki od tih ljudi su postali učitelji, neki su postali odvjetnici, jedan od njih je čak postao američki predsjednik. Dakle, imali su razne životne sudbine. Ko je postao predsjednik, samo ako znate?
Da, pa ja mislim sad da je dosta bitno iz konteksta priče da se vidi taj jedan širi kontekst upravo razlika koje su dobili kasnije, a to je zapravo da od ta 724 čovjeka su čak 84% pratili do kraja života. Studija je trajala preko 80 godina. 38. godine. Da, gledali su, neki od tih ljudi su sada ljudi u dubokim 90. godinama i oni Nije daju Biden, nije svoj film. Zanimalo me koji je predsjednik postao, da, dobro. Znači, gledali su u osnovnoj školi njihov uspjeh, odnose sa drugim učenicima, razgovarali su s učiteljima, radili su psihološka testiranja u osnovnoj i srednjoj školi. Snimali su, dakle, neuroslikovne pretrage mozga, magnet, CT kasnije u životu. U srednjoj životnoj dobi su razgovarali s njihovim partnerima, s njihovom djecom. U starijoj životnoj dobi su gledali kako funkcioniraju u domovima za umirovljenike. U Bostonu je relativno brojna talijanska zajednica, naše zajednice je nešto manje, pa su onda gledali zapravo da li je možda zemlja porijekla bitna. I znate šta su ustanovili? Dobro. Da socijalni status nije ključan za uspjeh, sreću i zdravlje u životu. Da ekonomski status nije ključan za sreću, uspjeh i zdravlje u životu. Da zemlja porijekla nije ključna. Da profesija nije ključna. Da je ključno sljedeće. Dobri odnosi. Odnosi, dakle. Od tih ljudi, dakle, oni koji su imali dobre odnose su napravili puno bolji skor na razini sreće i zdravlja. I uzeli su dva prijatelja. Jedan je učitelj u okolici Bostona, u jednom malom mjestu pored Bostona. On ima ženu i 4 kćeri. Za njega zapravo nitko nije čuo jer se radi o malom mjestu. Jedan iz njegove generacije je postao planetarno popularan menadžer za kojega svi znaju. Cijeli svijet s obzirom na njegovu firmu i rezultate. Međutim, ispostavilo se da ovaj učitelj u okolici Bostona ima puno bolji skor na razini zdravlja i sreće. I onda su vrlo brzo ustanovili da su dobri odnosi koje taj čovjek gradi u životu ključ uspjeha. Odnosi prijatelji, obitelji. Da, sa obitelji, prijateljima i bliskim odnosima. Dobri odnosi su i kada ženu koja vam prodaje u kiosku novine, pitate kako i ona vam odgovori. Malo ću vas u drugom dijelu. Uz te dobre odnose su ustanovili još jednu stvar, osjećaj smisla. Dakle, oni koji su pronašli smisao u dobrim odnosima i smisao u svom životu, nisu zapravo puno bolje prošli. Mene bolest naučila možda pogrešno da je sreća precijenjena. Po meni je dovoljno ne bit duboko nesretan. A to, hoće li doći sreća ili neće, meni je dovoljno da kažem nisam duboko nesretan. Visoko, da tako kažem, targetiran imperativ sreće. Letvica koja ide preko svake granice je vjerojatno nešto što nijedan čovjek ne bi sebi trebao na taj način postavljati. Dakle, sreća je forma, a ljudi teže sadržajima. Dakle, mi smo zadovoljni u životu ili manje zadovoljni radi sadržaja u našem životu, a sreća je forma. Ova zapadna civilizacija previše forsira formu. Da. Brze uspjehe. Zašto su restorani brze prehrane popularni? Zašto su igre na sreću popularne? Jer dižu dopamin. A dopamin je neurotransmiter koji se brzo diže upravo kod ovisnosti. Dakle, smisao cijelog života je zapravo pokušati naći nekakav dublji smisao. I shvatiti da su društvene mreže dobre s jedne strane, ali da postoji ova druga strana medalje, pa ćemo malo nešto. To je zanimljivo. Evo, Tena je sama spomenula društvene mreže. Mi pričamo da se sve više brže živi, sve površniji su odnosi. Vas ću pitati nešto o usamljenosti kao temeljnoj kategoriji kojom se sad bavite u ovom suvremenom društvu. Je li vama, Tena, je li tebi možda ta priča s mrežama s druge strane nekad možda i teret? Da, definitivno je teret. Ja vam se moram dozirat. Ja sam dosta smanjila provađanje na društvenim mrežama, bez obzira što to moje sad primarno neko zanimanje, stvaranje digitalnog sadržaja. Ja vam ne konzumiram više baš sadržaj društvenih mreža, osim što gledam svoje komentare, poruke, objavim svoj sadržaj, jer me jako umara. I smatram da su društvene mreže dobre, ali dozirano i filtrirano. I to je ono što, ako ne znam filtrirati sadržaj, ako djecu pustimo svakom sadržaju dostupnom, to je sigurno loše. Ja čak smatram da i video, ja imam sad zadnji jedan video, kako mi je na litijevom karbonatu, 9. dan. I sad taj video ima 100.000 pregleda. Ok, on je i dalje, ok da ga može vidjeti dijete, ali po meni nema ga šta vidi dijete od 10 godina. Nema šta dijete od 10 godina raditi ako piše 13,
ako je to donja granica, onda to stvarno ima nekog smisla. Tako da to ima jako puno stvari na koje se mora paziti. Europska unija radi po tom pitanju, ali nekako opet, ja sam tu pozitivna jer ono kao, joj, psihičke bolesti, joj, svima će izgoriti mozak, to možete stalno čuti od tog mobitela. Ali ja nekak mislim da ipak smo se kroz generacije, imali smo strašne stresove. Mislim, šta je bio Drugi svjetski rat? Ja mislim da ipak mozak dovoljno plastičan da se nekako prilagodi. Pa ne možemo svi završiti u ovisnosti u psihičkim bolestima zbog tog mobitela. Mislim da će se to da u nekom tranzicijskom razdoblju gdje će se ljudi osvijestiti, prilagoditi, moramo pričati o tome, pa neće svi se razboliti od tog mobitela. Evo, i mislim da ta djeca su drugačija. Koliko god oni, ja ih vidim, kao svi kritiziraju. Oni su po mobitelima i igricama, ali ja mislim da ja nisam nijedno to dijete čula, joj, mene će tata zaposliti u firmi, ja neću ništa raditi. Mislim, svi imaju neke planove, je da je to individualizam neki, ali ja vidim tu i dosta tog pozitivnog. Pa naravno, kao i svemu možemo pričati o dobrim lošim stranama, jasno, ali bila ona neka opaska da je zapravo čovjek evolucijski, kažu, nije možda prilagođen mozgom na ovakvu fluktuaciju informacija, naprosto je u burnoutu od procesuiranja informacija. Ja i recimo sam i sebi primijetio, ujutro se probudim, ideš na internet i onda si napuniš glavu s nečim što prije 50 godina nisi ni mogao ni približno ući u takav nekakav koloplet nepotrebnih informacija za tebe na neki način. Ti ne dobijaš ujutro informacije, ti dobijaš podatke. Informacija ima svoju kvalitetu, ima svoju dubinu, ima svoju korist. To si u pravu. Dobijaš petinu podataka i podražaja. Točno. I to je ono što diže dopamin na društvenim mrežama, portalima i tako dalje, što izaziva ovisnost. Ali dakle, ja sam se prilično isključio sa društvenih mreža. Smanjio sam konzumaciju portala, primam svaku večer newsletter jednog velikog časopisa sa ozbiljnim novinarima i to je manje više sve što ja konzumiram od medijskih sadržaja. Nisi jedini koji na neki način je došao do toga, pogotovo mi iz te profesije, svede se na jedno mjesto koje ti je relevantno i ne smara, da tako kažem, cijeli dan, ali okej. Ali daj mi reci jednu stvar, što misliš, Vojo, koje su najveće zablude koju javnost, recimo i ljudi, šira javnost ima o depresiji? Kad bi te sad pitao, koja bi bila najveća zabluda? Može i doktor se onda navezivati. To je ona ljenost koju sam ja spomenuo, odi okupavati krumpire pa nećeš biti depresivan. Ili ti neki savjeti koje depresivne osobe dobivaju iz pozicije ljudi koji ne tretiraju to kao bolest, kao daj se razveseli, daj prošeći, odi okupavati krumpir, zaposli se, ljenost, jel? Što kažete vi, doktore? Pa gledajte, zapravo poluistine su po meni gore od neistina, jer su zavodljive. Poluistina je recimo kad čovjeku s depresijom kažete ti moraš samo misliti pozitivno. Neko koji je u teškoj depresiji nema kapaciteta u tom trenutku misliti pozitivno. Znači, popularna psihologija je nešto što tako zvana popularna psihologija. Ili kad mu kažu ti se samo moraš trgnuti. Ti kad se trgneš i kreneš radit i kad si nađeš, curu ili ne znam šta, tada će tvoj život krenuti bolje. Ali zapravo na neki način tog čovjeka se još dublje ubacuje zapravo jednu emociju koju danas nismo govorili, a vrlo je bitna, to je emocija srama. Socijalni faktori su iznimno bitni. Prije 50 i 100 godina temeljno adaptacijsko pitanje čovjeka bilo je kako da pomiri vanjske zabrane sa svojim nagonima. To je puno jednostavnije nego adaptacijsko pitanje danas, gdje je u moru društvenih mreža, gdje u moru digitalnih medija naši mladi imaju sve više mogućnosti i njih muči ambivalencija, ne mogu se odlučiti. To je puno gore i to je puno teže. Prije 50 i 100 godina civilizacija je nudila grupu kao adaptivno rješenje. Ljudi su bili puno više vezani uz grupu. U novije vrijeme adaptivno rješenje za mlade ljude je zapravo individualizam i to je dobro da se ljudi razvijaju u struci, u edukativnom prostoru, u brojnim identitetima. Ali zapravo taj individualizam je vrlo sklizak teren prema ekstremnoj kompetitivnosti i narcizmu. I današnje vrijeme, to su ozbiljna istraživanja, dakle mladi u Europi i u Americi pokazuju puno višu razinu narcističnih crta ličnosti. Oni su puno bliži takozvanim celebritima. Prema tome moramo uzeti u obzir da se dosta toga promijenilo. Emocija koja je pratila čovjeka u 20. stoljeću je bila više krivnja. Emocija koja u današnjoj kulturi koja ima puno narcističnog prati ljude sram. Taj sram je vrlo opasan. On je adaptivan i pozitivan u puno okolnosti. Evolucijska emocija koja nam je pomogla da opstanemo kao vrsta. Međutim, ovaj nezdravi, mal adaptivni sram je vrlo opasan. Vrlo često upravo on čovjeka tjera u stanje kao što je depresija, nažalost i samoubilačka ponašanja. Prema tome, kada dijelimo moralističke savjete direktne ljudima s psihičkim problemima, što bi oni morali, jer mi znamo
što oni moraju raditi, bez da uđemo u njihov unutrašnji svijet, vrlo često ih posramljujemo. I onda je to posramljivanje, ta jaka master emocija, nešto što vodi prema određenom negativnom ponašanju. Ok, kulturološki taj neki utjecaj na depresiju, možemo li mi reći recimo da neki politički sustavi, ovo što kažete kompetitivnost, možda neki dijelovi svijeta, znaju se nekad raditi rang liste u kojim zemljama su ljudi najdepresivniji, najizloženiji mentalnim problemima i tako dalje, ali baš me to zanima, da li ovo što ste sad rekli, živimo u nekoj narcističkoj ili narcisističkoj kulturi, kažu da bi bilo točno reći, to je već duže vremena prisutan fenomen koji je povezan vjerojatno i s ovim individualizmom i ovim prezentiranjem vlastitog uspjeha, kompetitivnosti. Ja imam osjećaj zapravo ta veza između narcizma i mentalnog zdravlja. Sad ste rekli o tome. Pa zapravo o tome, drago mi je da ste postavili zapravo to pitanje, jer o tome se nedovoljno govori u medijima. Smatra se svjetska zdravstvena, dakle svjetska zdravstvena, ne svjetska psihijatrijska organizacija, je zapravo govori o takozvanim novim epidemijama. Pa govori zapravo o problemu pretilosti s jedne strane. Nažalost, Hrvatska je prema Eurostatu dosta visoko. To smo najgori, ja mislim. Druga, da, mi i Malta smo prema podacima Eurostata iz 2019. Zanimljivo, mediteranske zemlje obje. Da, mediteranske zemlje. Druga epidemija je zapravo porast narcističkih elemenata funkcioniranja, posebno u mlađoj populaciji koji su vezani uz tu kompetitivnost, a treća epidemija je usamljenost. Pa su radili istraživanja zašto je došlo do toga. Zemlje koje su više sklone kolektivističkom duhu, kolektivistička društva, kao što su recimo zemlje Azije i Dalekog istoka, su zapravo zemlje koje manje inkliniraju depresiji, jer se ljudi bolje mogu nositi s nelagodnim emocijama. U novije vrijeme vrlo često se zapravo kaže na sljedeći način: pa dobro, želimo zdraviti sad i odmah, izliječite me u 2 dana, želim brza rješenja. Ja imam takav posao, želim brza rješenja. Dakle, nema brzih rješenja na duboka egzistencijalna pitanja kao što je psihička bol, patnja i depresija. Dakle, kolektivistička društva se zapravo bolje nose s time jer se ljudi više druže i usamljenost je manje prisutna. Individualističke kulture se baziraju zapravo na toj kompetitivnosti, dakle, druženje između ljudi je slabije. Vrlo je bitno radi gledatelja spomenuti. Druženje nije samo društvene mreže. Korijen druženja je neposredna komunikacija. Dijete u ranom razvoju uči materinji jezik preko komunikacije s roditeljima i bliskim osobama. Dijete uči empatiju u ranom razvoju, ne preko društvenih mreža, nego opet preko odnosa s roditeljima i bliskim osobama. Nemojmo zanemariti važnost neposredne, direktne komunikacije. I ta neposredna komunikacija ljudima sa psihičkim smetnjama itekako pomažu. Ako neko ima psihičke smetnje, ima ljude kojima vjeruje, to je velika stvar. Dakle, neposredna komunikacija. Jedna optimistična stvar, Hrvatska ima jako veliku sreću, kvadrati su toliko skupi da ćemo uskoro živjeti po 5 generacija. Vratit ćemo se u onu neku zajednicu kakva je bila prije 200 godina. Inače je bila ona priča da se kod nas najkasnije ljudi odseljavaju od to nije dovoljno. Iz obiteljskog doma, ali morat ćemo i baku i pradeda vratiti, ili ovi koji rentaju bave se turizmom. I također jedna odlika hrvatskog društva, rentijerstva, pa se onda svi zabiju u neki podrum dok gore rentaju prek ljeta. Ne više. Nije više, ne. Sad su već došli do statusa da živa u jednakoj vili kako to je istina i to je drugo pitanje. Otvaramo ovdje mnoga druga pitanja da ne zalutamo, ali htio sam te Vojo pitati, pa ćemo i Tenu pitati oko toga, uvijek ona dvojba, treba li izvještavati o, samoubojstvima, pa onda upozoravati na problem, recimo ako je neko imao problema s mentalnim zdravljem, postoji ta neka novinarska etika, o samoubojstvima se ne piše, jer mogu izazvati takozvani Wertherov efekt, pa nekog potegnuti, biti mu okidač da i on to dalje na taj način vidi. Što ti misliš kao neko ko je prolazio oko toga? Dakle, ja sam godinama branio neizvještavanje o samoubojstvima upravo na temelju tog Wertherovog efekta. Međutim, ja sam shvatio da mediji su tu kod nas vrlo pažljivi, većina, i kaže tragično preminuo, što je nekakav šifra za samoubojstvo. Indeks, na primjer, radi jako lijepu stvar, pa onda na dnu nekog teksta gdje se ipak mora spomenuti samoubojstvo, napiše broj klinike, odnosno krizna stanja na Rebru gdje se može. Međutim, ja sam o tome promijenio mišljenje. Ako gusto izvještavamo o nekom kretenu koji vozi ulicama Zagreba na motoru sa 280 na sati, snima se i to objavljuje na društvenim mrežama. Nije li to isto nekakva on će sigurno dobiti nekoga ko će ga izazvat da pokaže da može brže. Apsolutno.
Ali onda dolazimo do toga da ni o čemu ne možemo izvještavati. Da, moram priznati da sam ja tu, evo, mogu se ja izjasniti, meni je malo čudna ta priča te, da tako kažem, tabuizacije pisanja o samobojstvima, baš iz ove ovakve logike. Mediji su prepuni trenutačno svega što ne bi smjelo na taj način biti objavljivano, počevši od ovoga. Pa prije će ljudi ići za nekom brzom vožnjom. Evo, doktor je htio reagirati. Samo trenutak. S vremenom sam i promijenio mišljenje o samoubojstvu. S napretkom društva mislim da prekid života više ne bi smio biti tabu i da je jedno od društvenih zadataka na kojima bi se trebalo raditi da osobama koje žele prekinuti svoj život, da ih ne osuđujemo na bacanje snajbodera, rezanje žila, pijenje prevelikih količina tableta ili da se vješaju. No, onima koji zaista više ne žele živjeti, kojima je život nepodnošljiv iz bilo kojeg razloga, moramo omogućiti da to naprave na dostojanstven. To je pitanje eutanazije, je li tako? Čak i to nije eutanazija, to je potpomognuto samoubojstvo. Dobro, ovo je zanimljivo i na ovakvom panelu može doći do ovoga. Vrlo zanimljiva pitanja koja je ona početka života, oko toga bi se mogao poseban panel napraviti, ali zanimljivo. Vojo, htjeli ste reagirati, doktore? 1774. godine kada je izašla knjiga Patnje mladog Wertera, je primijećeno da mladi koji su čitali tu knjigu, u toj knjizi je glavni junak zbog nesretne ljubavi se odlučio dići ruku na sebe, da su mladi zapravo koristili te imitacijske identifikacijske modele. Kasnije, recimo, je bilo puno primjera, recimo u nekakvoj svježoj prošlosti smrt pjevača Kurta Cobaina u Sijetlu je pokazala zapravo da izvještavanje o njegovim suicidima isto tako na zapadnoj obali Amerike gdje je on živio, Sijetlu povukla je malo, je li? Recimo smrt princeze Dijane koja je bila u prometnoj nesreći isto tako je dovela zapravo... To nije samoubojstvo. Da, to nije samoubojstvo. Znači, hoću reći sve ovisi kako se stvari prezentiraju. Novinari imaju smjernice, u tim smjernicama jasno piše da bi ne bi trebalo romantizirati te priče, iznositi osobne podatke, nego na određen način prikazati realnu situaciju, naravno bez navođenja imena, ali ovo što je Vojo lijepo rekao, zapravo bitno je da javnost ima informacije, da ljudi koji imaju taj oblik smetnji se mogu javiti i mogu dobiti pomoć. Ovo što je rekao kao podaci o klinici ili gdje se može neko javiti. U Americi u jednom gradu, u San Francisku, imate taj čuveni most Golden Gate. Na ulazu na taj most Golden Gate imate natpise o kriznim centrima. Tamo u Americi gdje se ljudi mogu javiti, kod nas postoji centar za krizna stanja na KBC u Zagreb, 24 satna skrb i neke druge telefonske linije. I tamo se radilo, znači, jednom mladom čovjeku koji se liječio zbog psihičkih smetnji i on je u nekom trenutku razmišljao o samoubojstvu. Napisao je oprošteno pismo i rekao, idem na Golden Gate most čuveni i ako sretnem osobu koja će mi se nasmijat, ja neću skočiti u rijeku. I on je zaista tamo sreo neke ljude, turiste, i nije došlo do toga da su ga pozitivno doživjeli. Ti mostovi su puno više nego zagrebački mostovi i smrtnost je nažalost vrlo visoka u skoku s tih mostova. On je preživio i pokazao je zapravo šta je to prokletstvo suicida. U trenutku pada tih par sekundi on je promijenio mišljenje. Kasnije su psihijatri to vrlo lijepo s njime iskoristili. On je seriju krasnih predavanja opisao kako je moguće čovjeku kad je teško pokušati pomoć. Nažalost ne može se svim ljudima pomoć, ali najvećem dijelu se može pomoći. Dakle, poruka je, postoji pomoć, bitno je da je dostupno, ta pomoć da mediji odigraju svoje u smislu iznošenja informacije i tada je moguće pomoć većem broju. Ne treba ići na Golden Gate, dovoljno je prošetati do pružnog prijelaza u Trnavi, gdje je slična pločica jer, nažalost, strojovođe vlakova razviju s vremenom velike traume jer im nije nijedan doživio da mu se netko nije bacio. Da, to sam čuo da u karijeri strojovođe uvijek ima bar jedno samoubojstvo. Mislim da smo dobili informaciju da imamo još 5 minuta do kraja panela, što je meni proletilo, zato što mi je vrlo zanimljivo slušati sve vaše inpute, da tako kažem, i svjedočenja. Idemo onda nekako malo prema zaključcima i vratiti se iz ove kao negativnije u pozitivniju notu, pa bih htio pitati Tenu kao neku njenu završnu misao. Vi radite radionice, pričamo o pomoćima na tu temu mentalnog zdravlja mladih, ali i odraslih. Dajte mi neku anegdotu, ili neki opis kako to izgleda i što se tam događa.
Ja sam održala, znači, za sad jednu radionicu iskustvenu, to nije terapijska radionica, mislim, prisutne su bile 2 psihoterapeutkinje i jedna je psiholog, ali znači to je kao radionica za razmjenu iskustava i došle su mi samo ženske osobe, to je bila mala radionica, 15 ljudi i pa pričali smo o svemu, neki su se prijavili zbog članova obitelji, neki su konkretno prošli psihozu ili depresiju, pa su došli. Bilo je naravno uvijek da osoba mora biti u remisiji, jer to nije terapija. I mislim da takve stvari pridonose u javnosti, znači jednoj široj slici, u smislu, gle, ona je psihički bolesna, ali uspjela je, ne znam, i postati majka i evo ima svoj neki posao, ok, moj individualan može biti i u nekoj zajednici, kolektivu, pa evo još i pomaže drugima tim svojim iskustvom, ima normalan neki život i mislim, ja pokušavam prenijeti tu poruku da je život ok, da ne mora se, taj neki balans, ako, ne znam, od najbanalnije stvari, ne znam, danas sam oprala zube, imam čistu kosu, mislim, ljudi koji su psihički bolesni će znati o čem ja govorim, obrijao sam se za muškarca, znači, evo gledaj plavo nebo, ja šetam, znači to su stvarno, i nije floskula, to su stvarno stvari koje vas mogu napuniti. Sad sve ostalo što dođe, sreća, dobri odnosi, jako su bitni ti međuljudski odnosi, jer ne možemo tupiti po svom i nije sve psihička bolest, nekad je baš naš karakter težak. I onda ću se nije uvijek depresija, bipolarni anksioznost, nekad smo mi sami problem, to bi bilo baš za psihoterapiju. I to su ti koraci i nema preko noći. Ja sam 17 godina čekala ovo da budem dobro, malo manje, ali evo ga, to ovo što kaže, nema instant rješenja, iz dana u dan i prođe nevolja. Vojo, ovo je zanimljiv jedan okret, na ovakvim stvarima uvijek treba paziti da ne uđemo u nešto što će nam oduzeti vrijeme i da ne damo preveliki reflektor na neki dio teme koji nije ključan. Ali evo, dopustit ću si malo, baš ovo što je Tena rekla, može li biti psihička bolest na neki način isprika za sve? Neko može biti problematičan karakter, što je rekla Tena. Dakle, može li biti utočište i da na neki način cijela ova priča ima i neki kontraefekt? To ti je dijelom ono što sam ti ja rekao sa poistovjećivanjem sa dijagnozom. Meni moja psihijatrica kaže da je moja depresija karakterna, da nije toliko biologijska, jer sam ja dosta truda uložio u životu da je razvijem. Jedna stvar, što bi ja predložio svim ovima ljudima koji nas gledaju, slušaju i koji možda imaju psihički problem, pa nedavno sam proveo jedan mali eksperiment na internetu. Potražio sam udruge koje nude psihološku pomoć. I sad kod svih njih imaju nekakve kontakt forme, javite nam se, opišite nam svoje i javit će vam se neku u roku od 24 sata. To su očito sve udruge koje su u jednom trenutku dobile novac za projekte da to provode. Ja sam svima njima napisao, nije mi se javio nitko, zato svima predlažem da idu kroz sustav. Da se jave svom liječniku opće medicine, da se jave u klinike u Zagrebu, ih ima dovoljno i drugdje ih ima dovoljno, sad su vratili i psihologe i psihijatri u domove zdravlja. Ljudi, krenite kroz sustav, puno bolje. Poslije možete se družiti u nekakvoj udruzi i tako dalje, ali nemojte svoj život, svoje zdravlje na početku stavljati u njihove ruke. I nemojte se bojati sustava, ne treba vam privatan samo psihijatar, oni kažu bit ću obilježen, to kao prvo niko ne ulazi u vaše podatke i to se stvarno ne zlouporablja. Evo, može nam i profesor to reći, ne treba se ljudi bojati sustava, bolje, možete kasnije se nadograditi privatni psihijatar ili psiholog ili nešto, ali vi u sustavu imate jako kvalitetne ljude koji će vam pomoći. Možda nekad malo, samo ćete duže čekati, ali sustav je jako naklonjen nama. I to je jedino mjesto kad vi dođete da vas razumiju skroz. Okay. Doktore, vaša neka završna riječ i neka poruka sa ovog našeg panela? Da, pa Petre, hvala vam zapravo na izvrsnom vođenju ovog našeg panela i moram reći da su zapravo i Tena i Vojislav dali krasne poruke, pozitivne poruke. Šta kažu velika istraživanja? Zapravo ova kognitivna inteligencija koju dosta cijenimo je bitna za samo 20% nekakvog uspjeha i zadovoljstva u životu. Moramo razvijati emocionalnu inteligenciju. Moja završna poruka bi išla kroz 3 riječi.
zahvalnost, empatija i komunikacija. Kada gradimo zahvalnost, znate, ja sam kao psihijatar radio s ljudima koji su neki imali lakše, neki teže, neki jako teške smetnje. I kod tih s jako teških smetnjama ja sam s njima zajedno pronašao puno pozitivnih stvari koje oni kao ljudi imaju. Dakle, čovjek nije dijagnoza, on je puno više od toga. Zahvalnost nam može pomoći da budemo bolji. Empatija, suosjećanje s drugim ljudima, davanje drugim ljudima je dokazano pozitivno utječe na mentalno zdravlje ovog koji je empatičan i koji daje. I zaključio bi sa riječi komunikacija. Kad komuniciramo stvari u okruženju ljudi kojima vjerujemo, možemo jako puno. Tako da mislim da ovaj panel sasvim sigurno je dao puno optimističnih poruka. Super. Mislim da bi to bio nekakav najbolja poruka za kraj, da sad nemamo nekoliko repova kao kraj. Htio sam reći možda da li baš ima nešto što nisam ja nabacio ovdje, a da gorite od želje da na kraju još pošaljete kao poruku. Mislim da bi to bilo to. Imam ja. Spomenuo si narcisizam i ti i ja smo radili nekad u takvom svijetu gdje je to ne dijagnosticirano, ali gdje se okupilo jako puno takvih ljudi i kojima je to, koji su upravo zbog tog poremećaja došli tamo. I ja se slažem da sad ne otvaramo, da ne bi neko rekao da smo i ja i ti predstavnici toga, ali dobro se nosimo sa tim osjećajem. Ne bi rekao da i u drugim područjima života u kojima se ja sad krećem također ne nalazim na to, ali hvala vam svima na zanimljivim porukama, optimističnim porukama, nešto sam ja naučio i mislim da smo dotakli sve što smo htjeli s ovim panelom. Hvala još jednom. Ništa, vi ostanite i dalje uz ostale zdravstvene teme i uz Back Together Summit.